شابة تركية مندهشة من مصري بيعمل ايه في التايم سكوير في الولايات المتحدة. شوفوا بيعمل ايه كده. Şu anda Times Square merkezindeyim. Şöyle göstereyim size. Burada Mısırlı beyefendi var. Burada Kur'an çalıyor. Yani Kur'an dinletiyor herkese. Açık yani. Arapça bir şarkıya benzemiyor. Dedim ki bu yasak değil mi? Bunu nasıl yapıyorsunuz burada? Times Square'in merkezi. Sonuçta burada insanlar eğleniyor. Çok fazla eğlenceler de var. Dedi ki polis her gün geliyor. Ceza yazıyor. Ne kadar ceza yazıyor dedim. $50 ceza yazıyor. Ödüyorum diyor. Her gün yine geliyor. Ceza yazıyor. Ödüyorum, devam ediyorum diyor. العجيب والمحزن في نفس الوقت لما دخلت على التعليقات اللي على الفيديو ده لقيت ناس كتير ضد اللي بيعمله المصري ده. اللي يقول لك اللي بيستفاد في الاخر الخزينه الامريكيه، بيتكلم على امريكا اللي بلع العالم كله في كرشها، واللي يقول لك كان يخرجوا للمحتاجين اولى. يا ناس، فيه ملايين بتعدي في المكان ده وبتسمع الصوت وممكن حد يتأثر ويقف يسأل ايه ده ويبدأ يسمع ويفهم ويبحث. ده نوع من الدعوة للإسلام بطريقة أنا شايفها جميلة. الله يبارك له، ابعتها له.